Karlitang Rina Rong Pipiapan Apran Karmodalong Kachirabdun Bangki Tomatum Draikom Sai Keri Ding Kachingnam. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Difu Police Station angkang kinamtang chiti ni pai trainer kebar ni lamding kidamatowar ANM Nurse Training Center adung sona sing terang arong along pang thek thetum Rina rong pipiaphan pang thek thetum apranar mudet. Bang so puthak kisung ki phoga chitong hema soratum Difu Police Station along lam hoi pidamsi joy pen raikom sai kiatum ritar libasai deng pondo. Lam hoya tengpen ritarli pasai deng bomsi kedam tang chiti ni phain koira phoning wi karlitang Rina rong pipiaphan apran karmodalong kachrab donatum bangki thomaphan raikom sai khatum neping nang ponlo. Raikom sai ki kang nang ponchek bangki thomatum laki lamding road kilometer hini Chandra Singh terang aromikar karlitang Thanuram tiso support Ren Singh tiso artaning kan phokep kilometer please Sona Singh terang aromikar karlitang manik terang asapo mirjeng terang arta ningkaning koi rahini lapen mirjeng katharing tia aromikar sar eding tia supo babu singing ti arta ningkaning koi raki thomatuma phansi Raikom sai ki atum neping nang ramsi Difu Police Station along an hemkang sam thap thotlu. Raikom sai khari deng kachingnang chek bangki thomatum nonamat kopia thesi karlitang Rina rong pipiaphan apran karmudedma bangso puthak bangki thomatum ta chethan bangwilang bonta kachingnang chek bangki thomatum aphan nonamat Raikom sai khetum karju pater tok bomlang. News Report KATV News. Lakhain koira chok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara bijuli verang terang aromikar Velson terang achor thui 8 killing piaphan rihinga me ke ropena jok Bokakhat hospital along ansi ka chelang damnang. Bang so puthak herang ke pen birta ke longa tengke rihinga me ari ke pona bang check pen sa anu jok asemar non arbi ke janga pora hut anu jok bang crep hitlo ke grep hit rihinga me ar chok sang pithu et killing pia bang thang chini ne pen katerek je phan pura ar choking turdam lo bonta check ar chok pusitami ke cham wok pen ar cholong rihinga me mati karen ki dun je jok thui et killing pia phana bang ke rihinga me mati karening sip det lo. Rihinga me kang se bajur ke tan rak jok penang an ahir intang rak aring sunang koklo bonta kopai ke mia jok nona mat achithian ke dolang lapuson ke phok ke thek dun long pen se ke chilang jia phan tong se kot pen Bokakhat hospital along an pondo bonta ladak un e pajok Jorhat hospital along an si se chilang dam nang koklo. Thui et killing pia chor Welson terang sitami mi thang hem kachila na ja phan arniwang chanasi kachor chorabang phu kiduk thek tik lasi nili kisong hut mate nili chora phan si kachilang ijia phan kaikya por Dwarbagoria rat kiduk kisung along kachrabdun verabang phu KAC education em Richard Stock binang charabdun thapusi kachuning ripadopon. During Pen Thompson Terang, KATV News.
Karbi Anglong kang Jasamet langsun ang bong nong nam kachithang klong alangsun penki kai pholang so alangsun ta ilonglo. Bang so alangsun kido lakhain koi ratrok Dwarbagori MEC constituency Golaghat pen Karbi Anglong district a hoelongsi bang so alangsun do. Kai pholang so alangsun along arni wang mata kijui kilangatum kachimit me pinajok Karbi Anglong chotkali asamang kang pialong anta nong nam chithang dun klong an pinlo. Bonta lang ikta bangso visual. Bangso visual laki kai pholang so lang sonalong kijui ke lang atuma phan aning karong pen kapatiroi jia phan pura kason se pon hanging bridge lo. Hanging bridge ke do penajok kijui ke lang phan kidamar radatum ning che parong si langsun ke lang damahut kidam kewang helat pon ilong lo. Bonta nona bangki a hanging bridge phan thangnat kilang chari kawi lapen kasemar prui kawi deda jok king pen kidam je phan anda ka pheri mimia amsi nang du koklo Bangso kai pulang so langsun kilang chari ponji lapen ki palang meja phan pura kai pulang so waterfall development committee pu seng ponsi kijui kilang phan ki wang tumalong pen tangka en pondo bonta komite hin pen tangka chu en deda pita thangnat kilang pon kawi deda jok hanging bridge kai no chot kali to waranda kangram thek tiksi thek pon long lo isi ki joi kilang adim pulote kang thir jir lapen ason ki palang me abang ki kenang sot jong silang me sen lapen ing thir jir lo pulote ki joi kilang atum aphai satami nang bat bompo ki joi kilang atum jong si nang bat bom pulote revenue mate madu kilong aphai satami nang bat muchot po bonta jong sila bangso hanging bridge lapen langsun kilang damatowar ason si jong si nampi ason cheplang det pulote kilang damatuma phan satami nang jum bompo lasi revenue ke enpen ami thangale aphan chotsi che mathan lokomat langson aphan thangnat kilang ponawi pulote waterfall along ke ingram supo lasi bang solang sun kila na pen ke pang thir jir la pen ke palang messenger phana bang ke committee atuma hin pen sai ke ding pon kinang so News report KATV News. Pinia berta bangkil ansi kang tonlo dumit hak me kardom.